Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayam. Intay ibasa ti Santiago, Kapitulo 4, versikulo 17. Ngarot, agbasol ti tao adi mga ramid iti naimbag, nga amuna amasapol nga aramiden na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nana Sidra, apay ipumuspusyaw ka? Ay, madingamin tiriknak. Ne, nabara kayong agpayso. Hawan nga road. Ay nanana, di kay kumansimrek. Adun tumanon ti mangag ko areklamo ni Juan no sa anak asumrek. Diyay tumot ngamin ibaga na ti pampanunutan nyo. Ala, agtugaw kayo, tagina na kayo. Ay, kabaulak pa'y matbasit, balasang ko. Agina na kay kit din nana, tasyak pa'y laang ti aglinis. Juan, apay asikala ang taglinlinis. Ay, ma'am. Nagsasadot ngamin dagiti kakadwak, ma'am. Anya? Agur-uray da lang iti swil daw. Di na kayo tagtrabaho. Saan anasaya at dayta? Hindi pa nga aramidin da dayta, ma'am. Sikala ang matinakadamagak iti dayta, Juan. Gaputa siya klaang tinagagat niyag trabaho, ma'am. Dagiti taduma, nagsasadot na. Nang nangruna tayo nga Isidra. Nagsadot. Ay, upay mo mandalusan dati opisina ni ma'am. Sikan adupay ti linisak. Ne, agibaon ka. Kabarbaro ka lang dito. Kastante pa nagsasaom. Sobra kamot ngamin nga agibaon. Katawan mo ti aramidem di taa. Agpaypayubyub ka laang ti sigarilyom. Na, sumumpat ka ba'y? Kaya't mau te-report ka kini ma'am, Ay kat i-report mo laang Amin kayaw, ikatan na dito, uy. Kat, si kalaang ti mabati? Si kapay mo't analaing nga agibaon kan sadot? Ayan di bakit Isidra? Aday jay nga agtrab-trabaho, saan mon nga isturbuan? Nangag kong agong ungat manan ni Juan. Bayan yun, nana. Ay, ayan nandiay walis, taagwalisak man. Dita kayo laang. Agtugaw kayo, tamasakit kayo. Pimanaw tumot ngamin ni ma'am, tagpakada ako makankwana. Idi nakapanaw, dagos nak nga inayaban ni Manong Juan. Tasyak manon ti ibaon na amang linis jay office ni ma'am. Imbes kuma nga iso. Ay, No lalaki ak lang kuma. Dinanog kon day taalakay. Awan nga minti makaiturod amang kalaban kan kwa na dito eh. Isuan na turay akasta. Oy, Isidra. Pero nakatugaw ka nita. Agtrabaho ka mata. Nagaduti rumbang at trabahoan. Agtrang kaso manong. Pinaginanak pa ilaang ta talaga nga adabara na. Oy, taasino ka kumaditoy, Kabarbaro ka pa ilang. Kunamlan, asino kan? Sa anak mo't na agin lalaing manong. Oy, bagam kini Isidra, tao may nagtulungan niyag dalo si Jellicod. Sana mapalinyag, tugtugaw latan. Ang mga kayat na nga i-report ko kini madam. Ikatandalaki day. Ay, darasim taggunay Kaslasaan ka anangan? ay, pasensya kan Juan. Madingamin at talaga tiriknak. Agtrabaho ka. Baybayadan da ka dito, tapno agtrabaho. Saan ka niyag tugtugaw? Kaya't ko pa'y kumati agina na. Dandanin ti pa nag-aawid. Aginanakan to ni Jibalayo no makawid ka. Ala, ingakit din bagkatan dyan may sa timbaadarom. Tagdalos ka. Ay, Di ka man nagsadot-sadot si ka. I-report ka talagan. Ikatinda ka na, dagos. Nagbara ka talaga ni Nanang Manong. Iso a pinagtumar ko iti agas. Kat imbagak ang maturugan. Ay, kunak ngamin asaanan ama pa nagtrabaho. Kimaron sa tirkrik naan na. Taimbaon-baon ka no jela kay akadwana. Anya?
Diyan ay agnagan iti Mang Juan. Sa dino ti pagnanaadan na dayta alakay. Apay manong. Kakman ti leksyon. Idi pa'y nga istoryaan ni nanang. Ama di ti ugali dayjay alakay. Anya nga ikan iti leksyon mo't nga ibagbagam, manong. Siyak ti makaam mo. Nora! Ay, abanak ni nanang. Amangan ada masapol na. Apay ka di, nanang. Makaininumak. Yala anak man iti danom, anak ko. Mabit lang, ha? Ay, madia talaga tiriknak. At to'y ti danom, nanang. Urayak la na bang aran nga iminom. Ayan ni manong mo, Pimanaw mat, nanang. papanan na aya. Mapanakanussungatan ni Mang Juan. Ha, Diyan ay katrabahwam ang mga abusukan ka. anya. Inyistoryak ngamin kan kwa na inaramid na kan ka. Diyan ay imbagam apa ng bugbog kaw na kan ka. Ay, ayabam dito ini manong mo. Saan aron ba nga agaramid iti dakas iti pada na tao? Agam, nakapanawan. Ay, ingkaayaban. Narigat ti pampanunutan na anak ko. Kaya't na ayat ti maibalod. Ala, ingkasurutan. No lumaban. Sigurado asaan na amalis siyan daytoy natadum ako tsilyo. Manong! Sigurado nga tangaadda ni Mang Juan iji balayda. Manong, apay di takutsilyo. Armas ko amapan iji balayda ijay alakay. Imbaunak ni nanang amang surot kan ka. Saan ka kano amap mapan ijay? Apay asaan? Isulang nga ruden ti agrabyado. Ibaga na pay lang ti kasta. Manong, makabasol ka iti Awan aramido. ti bibiyang ko. Mapan ko sa langadan dayjay alakay. Ayan nan ngay ni manong mo. Napanmutlat ta, nanang. Anya, Adapay imat na kutsilyo. ay na, isagsagmak na laeng ti bagina. Saan mo't siguro ang makaaramid iti madi? Ay, abusadon tumot nga min dayjay akatrabahuan nyo. Wen, abusado. Ngam saan tayo arumbang nga agaramid iti dakas iti pada tayo at tao. Ala, nanang, ngimaton samot ti guri-guryo. Agtumar kayo manan iti agas. Ni manong mo, naskan am alapdam. Ayan na dito yan tibalay na dayjay alakay. Kasla kabisadok daytoy alugan asim mardang dito'y sangwanak Noel! Kunakon kat, kotse jay boss ni nanang. Apay ma'am, da kayo matgayam? Nakita ka, iso asim mardengak. Sa dino ti papanam. Dita lang ma'am. Nalipatak ngamin no sa dino ti ayan ti balayo. Mabalin ka di akadwa enak. Nadamag ko ngamin ang masakit ni nanang mo. Sige ma'am. At ngamin meeting ko itay. Iso ajak nasango tinakisarita kan ka. Imbaga dagiti kakadwam ang masakit ka kano. Ay, asino tinangibaga, ma'am? Ni ka di Juan? Asan? Dagiti kakadwam ay utility. Jakpat yan dagiti pulpulong ni Juan. Taamok asalawasaw dayjay. Kasta ka di, ma'am. Ahon gayam. Pudno ka di, abinugbog kawan na ka. Kuha. Ibagam ti pudno ngar aramidan kan ni Juan. Gaputadyak kanunungan ti kasjeng ngar aramidan na. Idi pa ilaang asaan anasaya at titrato na kanyak, ma'am. Apay nga italaang nga ibagam kanyak dayta. Impagarup kong amin no agbaliw, ma'am. Imbag ata pinaspasen siya. Ay, wan, ma'am. Amok ngamin, asaan arumbang nga agarami dak iti saan ama iparbeng kan ko ana. Nasaya at tanapanunot mo dayta.
Diyak kayat atutupan ni Juan, madam. Isu apinas pasensya aklaengen. Nakapanawan ni madam. Wan, nanang. Nasabat nakakanumot, dit ayan ti kalsada. Mapanak ko maijay balay dayjay awan. Umababuson kat. Ay, imbaglakit din, tanalapdan na ka ni ma'am itidakas nga aramidam anak ko. Nanang, Naggunay ti Diyos itidakas a planom. Iso nga inya dayo na ka iti paggad. Ay na, makapanervyos mo tan ti kastoy. Apay aya. Papaayaban amin ni Ma'am dagiti pada tayo ay utility worker. Kasarita na tayo kano amin. Apay ko mga agdanag ka. Nupod no amin dagiti ibagam kwa na. Awan ti rumbang akabutang mo. Sa bagay matkit di Panagkunak. Delikado ni Manong Juan. Taapay. May papansakan kwa na ti damagan ni Ma'am. Sumrag ka din dito opisina ni ma'am. Juan, apay, Patsyak adidak baybayan. anya? Kinasaritak matun dagiti kakadwa tayaw. Saan ta kapadaksan kin ni ma'am? Aggagayam tayaw, saan ka day? Ay, suportaran da kumaa, tapno sana ka may kat. Apay, adda ka din nasaya at abanag nga inaramid mo kanyak? Kabayatan ti kaaddak ritoy? Anya, Inaldaw a puro binubugkaw ti panakisarsaritam. Saan lang asyak? Ngam kada kami amin. Nang runa ni Nana Isidra. siyak ti kapayagan dito, uy. Amok asi ka ti kabayagan. Kan si ka ti rumbang nga agbalin nga head me. Ang kamjak ipalubos ang mapasamak dayta. Anya, Amin kami, agkay sa iti addang nga aramidon. Lapdan mi ang maipromote ka. sumit nga tan. Ngamapay nga awan pa lang ni nanang. Ay, Jackman ang mo. Amangan no adandakas anapasamakan kwa na. Noawan pa lang nga aging gat madamdama. Inkasurutan nun, manong. Agmotor kan. Kunak ngamin asaanan nga agsubli iti trabaho na. Mabalin ayamat. Kat dandanin ag-retire. Sayang mat ati retirement pay na. Wan, ngamapay nga ipalubos ng abuswan ti katrabahuan na. Adda kotse asim mardang. Lugad ni Ma'am Dayta. Kunakon kat. Intulod na ni Nanang. Nanang, ikanak laang iti go signal. No saan man asyak, dagiti babarkadak ti mangitumba iti dayjay amang Juan. Ay na, anya ka din dayta nga ibagbagam, anak ko. Amumi, saan nakalat asardengan nga abuswan dayjay alakay? Bayam ka din dayjay, anak ko. Saan nyo ka di akayat amang ti good news nga ipadamag ko kada kayo? Anya dayta nanang? Naipromotak anak ko, kat siya kun ti head iti departamento mi. Anya dyan imbagayo, Nanang? Naipromote kayo? Wen, anak ko, naipromotak. Nanang, maragsakan kami amakang iti dayta. Ngam, kasanon ni Mang Juan? Siya kun ti surutan na ita, anak ko. Saan na kun amabalin abugka-bugkawan ken ung-ungtan. No kasta, si kantimang bugkaw, kan mangungot kan kuana, Nanang. Talagamot ngamin ada kayo iti rumbang ang maipromote, Nana. Agyaman ta sinuportaran dak. Amin kami, kat maragsakan, daputada kayo ti pinili ni Ma'am. Ita, addan boses tayo. Anyaman akayat tayo akiddawan. Nalakan maidanon tayo ken ni Ma'am. Pudno dayta, Nana. Wen gayam, ayan ni Juan. Di yun biro kong dayjay, Nana. Kalpasan na kayo a pinarparigat idi. Ikatan niyo kit din. Ay. Juan, Ni, ma'am.
Ne, apay ati makder ka, kat mangmangan ka. Amangan ngamin no. Agungat kayo. Agtugaw ka kitdi, kadanggayan ka amangan. Ay, anya. Ado da ito insagana ni Nora abalon ko, pagbingayan tan. Ay, kababayan merkan ka, ma'am. Di nakman awagan iti ma'am. Manang ko namlatan. Apay asaan kat si kamat ti head me. Awan ti ma'am kanyak. Kita aman dagiti kakadwa tayo. Kat nana ko nadalata kanyakon. Kasta ka de. Ay, pasensya ka na, kadagiti nararamid ko idi abasol kan ka. Awan day jay, si kakit di mo't. Sorry talaga. Agbalbaliw akon. Agsingsing puta kon. Ken ipagarop ko no ikatan na kon. Diyak aramidan day taken kahuan, si kamot. Mababay na ka talaga. Gapo kadagiti nararamid ko amadigan ka. Ay na, nagsaya at kalata. Nga oray no pinakpakitaan ka iti sana nasaya at ide. Ita, si kantihed me. Sursurutak laang tibilin ti Diyos, Juan. Tati saan na panang surot itibilin ti Diyos. Pananglabsingan day taken kuana. Ay, makapalwamot day tangay pagpagam. Ne, agluwa ka mat ngagpayson, Juan. Makonsensya at. Bayam day jayan, napakawan ka. Ay na. Ala, mangantakit din. Ha? Kakaiso na anaimas ti pagsangwan ta ita. Awan sa bali nga inta eramidan, no di ti agtungpal iti pagayatan ti Apo, tapno maliklikan tayo ti agbasol. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.